بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما وفهما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Biar sin kejanji sin kita sin talusunta in pengajian hatungud sin qada iban sin qadar amu in kiatagna annatu hapij sin Masjidur Rahman serta hakahau po sin waktu sin kita iban di sab kita mencari magpahaba tuud supaya kapahaman sin katan sabat si magbibisara in mahaba atau in haupu malabi marayaw ring sin amuin mahaba bisara sabab in haupu malahi siya kapahaman hatungod sin qada iban sin qadar nasabot sin kita sugpatan tayadtu amuin wayru unta nasabot insyaallah sabutun ta habihayaun serta imbiutang tatapik amunain bangsaw pama kiabayaan nasin Allah subhanahu wa ta'ala in katan uno pa inpus sin pagbaya sin kita karena nasabot sin kita hatungod sin qada iwan sin qadar sin inkatan ini kiabayaan na sin Allah subhanahu wa ta'ala labay hapang hati niya hapagma na tasin definition sin mga ulama amin ahinila al-qada'u iradatullahi lil asya'i fil azal hasba ilmihi wa kitabatuhu dhalika fi lawhil mahfuz. Hati niya in qada' amuna in pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala hakatan uno-uno salta in pagbaya salta halabay sin panghati niya salta in kiabayaan niya tukatan iban sin kiahatihan niya kia ingatan niya piya susulat niya katan halawhil mahfuz. So amuyad to in nasabot sin kita hatungod sin qada ay hati niya in katan ini kiabayaan nasin Allah subhanahu wa ta'ala. So in pangasubo bangsaw pama kiabayaan nasin Allah subhanahu wa ta'ala katan uno in kapusan sin pagbaya sin kita sumatarang kato biyayta sin kita in qada di tuud manjari amuin hikalawa sin pagbaya sin kita in qada di tuud manjari amuin mahinang tarison but in kita piyagbabayaan na sin Allah subhanahu wa ta'ala mahinang nakitabiya sa pantun bulbul manuk yaon liulupad madtumari sin hangin di na makapagbaya karena ya nasin nasabot taha lecture takabi iha Sambagura Darul Ifta aun pagpisin kita kapag pian ta inhinang amuin manjari ta pagpian salta in piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala di kato na bahagi nagdua
amo na in af'alul idtirariya iban sin af'al al-ikhtiyariya. In af'alul idtirariya ini kataan amo ini inwayron pagpisin kita. Biya na sin pagsulig sin kita wayron pagpisin kita. Di kita makapagbaya doon ha ini. Paglabong sin mga buhok ta. Pagkulap sin mga mata ta. Iwan sin amuin pamidpid sin kita. Bang kita mamidpid. Wayroon pagpid. So ini ha Allah subhanahu wa ta'ala katano sarta wayroon kita tiyaklif amuin kya wajiban sin Allah subhanahu wa ta'ala run ha ini amuin dihilan kita do sa iban sin pahala. Sa wayroon pamusog sin kitoy pagbayat. Ada pun ang pagyanon af'alul ikhtiyariya. Amuin kakahinang kapagpian sin kita. Makapagpi kita. Manjari kita timidog, iban sindi. Manjari kita limingkod, manjari kita kumaun, iban sindi. Kapagpian sin kita. Matug, iban sindi. Kapagpian sin kita. Magsambahayang, iban sindi. Himinang marayaw, iban sindi. Magmaksiyat, iban sindi. Biya-biya namanhan. Ingkatan ini, iniin, af'alul ikhtiyariyah, kapag pian sin pakanya rin kato. Dahil nasabab yan, di ta mahinang amuin dalil, hujja lang. Hangkan kita himinang maksiyat, hasabab sin kiyaba kato sin Allahu Ta'ala in maghinang maksiyat yaon. Di, sabab may ta, sabab inhimin ang maksiyat iban sindi kapagpian sin kita. Makawa taring ha mga dalil hatungod sin ini amo inji matukan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhu iban sin mga sahabat niya kaya riwayat Imam Bukhari iban Imam Muslim. Hi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kharaja ila Syam. Gimuwa siya harap madtupa sa Syam. Hatta idha kana bisarga laqiyahu umara al-ajnad. Sehingga didto man sila Sarga. Bukhula dan madtupa hula Syam. Piagbak sila sin mga kanakuraan sin sundalunia. Ini mga sahabat. Abu Ubaidah bin al-Jarrah wa ashabuhu. In sila ini amunahida Abu Ubaidah ibn al-Jarrah iban nasim mga panaibanan niya. Fa akhbaruhu anna al-waba'a qad waqa'a bi ardi Syam. Sarta biyaitaan siya. Sin in sakit jimatu hawla Syam. In sakit ini amun in sakit kolera, sakit ta'un, sakit pandemik. Bang amuin kita bihayaon. Amuin COVID-19. Manjari qala ibn Abbas faqala Umar in aghi ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dia akniya ibn Abbas ud'u li al-muhajirin al-awwalin. Ya ibn Abbas tawagaka ko in mga sila muhajirin. Muhajirin ini amunain mga tao Makkah naghijra pa Madina. Tawagaka ko in mga muhajirin amu in panagnaan naghijra daing ha Makkah harap pa Madina fada'ahum fastasharahum. Tiyawag salta dia nag-isun-isun. Wa akhbarahum anna al-waba'a qad waqa'a bisyam fakhtalafu. Biyaitaan hi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sin in sakit jimatu hawla Syam. Ya subunya uno in hinangun na to. Lumaus at tawadi. Fakhtalafu. Na inhinang sin mga sahabat in nagtungka kali sila.
Faqala ba'duhum qad kharajta li amrin wala nara an tarji'a anhu. Ya ibn al-Khattab, ya Amiral Mu'minin, in ikaw gimuwa kau ring Hamadina hakarna sin pakarajaan dakula hangkan kau madtu pa Syria. So di namu kaingatan atau di namu matali in suway pa kau magbalik pati ay Quran mo. Hati na suway tuod tumuy. Wa qala baqiyatu an-nasi wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in agisin kaybanan amuin mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini wala nara an tuqdimahum ma'aka baqiyatun nas. Yan lang na piaagad mo in mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wala nara an tuqdimahum ala hadha al-waba. Yan mo piaagad in sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So namo di kami mabaya atau di namo matayma sin amuin pakadtuon mo sila palawm sin sakit yaon. Karena kaya ingatan in sakit yaon amin pandemic maglamin. Faqala irtafi'u anni in agi kanilahi Umar o kinalaw na kadto na kamo. Thumma qala uli al-ansar. Ampa na isab hi Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu imyan tawagalaw na kamo. Tawagaka ko in mga ansar amuin tao Madina. Fada'awtuhum fastasharahum. Tiyawag ko na isab lang Ibn Abbas sarta diya na isab nag-ison-ison sin Umar ibn al-Khattab fasalaku sabilal muhajirin. Biya da isab hadto. Nagtungga kalira isab wa ikhtalafu ka ikhtilafihim. Bihad to isab in papanawsin mga ansar ini nag-ikhtilaf da isab sin pag-ikhtilaf nakauna. Tinya nagtungga kali. Miyan da isabing kaibanan lumaos kita. In kaibanan ayaw. Faqala irtafi'u anni. Laong hi Umar ibn al-Khattab okay na kadto na kamo. ثم قال ادعوا لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. أم بنيسب إيميان Umar ibn al-Khattab kan Ibnu Abbas tawagalaw nakako in mga amuin mga tao malaas na sin mga muhajirin mga kanakuraan tao maas sin mga muhajirin amuin mga experience kanila. Fada'utuhum falam yakhtalif minhum alayhi rajulan. So tiyawag ko lang na lang Ibn Abbas sarta in kataan ini amuin mga kanakuraan mga taumaa si muhajirin wayroon hang katao kanila nagtungga kalisin papanaw nila sin amuin pikilan nila dihil kan Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. In aghinila faqalu nara an tarji'a bin nas wa la tuqdimahum ala hadha al-waba. Ya Umar ibn al-Khattab hapamikil na mo lang na marayaw in magbalik kamo. In magbalik kita niyo. Marayaw in amo indahon mo magbalik in mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta ayaw mo kadtuan pa amo in sakit yaon. Ayaw mo pa kadto pa sakit. Fanada Umar fi nas inni musabbihun ala dhahrin fa asbihu alayhi. Ang pananawag tawag si Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu mga manu siya sarta laong niya in ako laong na konsum hati ni magbalik ako madto pa Madina magbalik kita niyo katahan. Qala Abu Ubaidah ibn al-Jarrah si mabong hi Abu Ubaidah
Ibnul Jarrah amuin hambuuk sahabat uwi deng Hasyam amin nakura deng mga nakura sin sundalu piarahi Umar ibn Khattab uwi deng Hasyam amin piagbak nila si mambong ya Abu Ubaidah laung niya afiraran min qadarillahi hatina ya Umar uno laung na in maksud mo hangkan kau magbalik pa Madina tumangkis ka lang na rin hakadar sin Allah Ta'ala hati niya in sa kaula-ula in hi Umar in pamaham hi Abu Ubaidah ini biasin pamaham sin kita magpasarahakan na pagkain niya un qadar sin Allah Ta'ala nahitud kadto ta nahijuljul in pamaranan ta pasakit yaon sabab inya ulong na qadar da sin Allah Ta'ala bihad to saan in pamaham sin kita aun bihad to magkatali sin kita qadar law na sin Allah Ta'ala may ta pa ko magmas bangkaw kiugdan sin sakit kugdanan da kaw bihani magkatali sin kita pagkakadar di nakalagihan hinangan sabab insa kaula-ula bangkaw mga amuin nagpaparakan sa sakatan yaon ayaw na ko mag-break di na so may ta bangkaw makarugtol kadar na sin Allah Ta'ala bihad insa kaula-ula so lang hi Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة هاتين يا bang hadja lang narugaing dain kay mo inamong simpamong mo yan ya Aba Ubaidah hatin na Umar ibn Khattab ini lang pasim mga surahul hadith di sila mabaya magkhilaf iban sin hi Abu Ubaidah sa hasabab sin hi Abu Ubaidah inamong bang hadja bukun hi Abu Ubaidah inamong simpamong niya ini insa ka ula-ula latiguhon hi Umar sumagaw sabab sin Abu Ubaidah na di siya makagaus laung niya na'am nafirru min qadarillahi ila qadarillah huon laung na tumangkis kita rin hakadar sin Allah Ta'ala madto kita pakadar sin Allah Ta'ala ampan niya siyugpatan in kabtangan niya ara'ayta law kana laka iblun habatat wadiyan lahu udwatan ihdahuma khasibatun wal ukhra jadabah kumpas melong na ya Aba Ubaidah bukun babang saupa maun kau unta mabaya mo pakaun unday doon hadwa pantay yaun in dua pantay yaun in hambuok tiatahayan wirun sagbut in hambuok pantay malabong in sagbut sarta yaun kaniyain katubig-tubigan katumbo-tumbuhan alaysa in ra'aita al-khasbata ra'aitaha biqadarillah bukun kalong nabang saupa mahihukot mo atau pakaunon mo in unta mo dahil dito haamo in kabbon dahil dito haamo in pantay malabong insagbot niya bukun mo piyakaon dahil dito haamo in pantay bukun malabong insagbot niya rito nanahay bukun bayad to pini mo piyakaon mo hakadar sin Allah Ta'ala wa in ra'aital jadaba ra'aitaha biqadarillah hati niya sibu da mangmubi isab piyakad to paamo in wayroon siya sagbot ipat mo raisab hakadar sin Allah Ta'ala hati niya ipatun in unta dahil dito ha amo in kabbon amo in pantay malabong iban sin dahil dito ha pantay bukun malabong sibu da kadar da isab sin Allah Ta'ala ay hati niya madto sila pahula Syam kadar sin Allah Ta'ala
Magbalik sila pahula Madinah, di sila madto karna sin amo in umanib sila sin sakit kadar da isab sin Allah Ta'ala. So unuin piun sin kita. Unuin piun ni Umar ibn Khattab. Madto bangsaw pa sila madto kadar da isab sin Allah Ta'ala. Manjari da isab kadar sin Allah Ta'ala in masakit sila kataan. Sabab inya un pandemic. Bang sila magbalik pa Madina, kadar da isab sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, manjari sila di kugdanan sin sakit. So unin piun. Sibu kadar sin Allah Ta'ala. Bukun ba? Bang sa upama nagda-drive ka, sa upama motor mo. Atawa jeep mo. Bang kau nag-brake, kadar sin Allah Ta'ala. Bang mo piyasaran, wala kau nag-brake, kadar da isab sin Allah Ta'ala. Sarta ma-aksidin ka, sa unin piun mo. Kadar sin Allah Ta'ala hindi ka ma-aksidin, atawa kadar sin Allah Ta'ala in ma-aksidin ka. Akal. Manjari ang panadimatong hi Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kana mutaghayyiban fi ba'd hajatihi. Sarta in kaaunan niya wala siya sa buray doon sin amuin pagpatawag si Umar ibn Khattab ito. Aun biya mga hajat niya pianaw niya. Laung niya inna indi fi hadha ilman. Aun long napanghati ko hatungod sin iyan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul in ako long nadiungog ko in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda. Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Qala fahamidallaha Umar thumma insarafa. Laung hi Abdurrahman ibn Auf diungog ko laung in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda apabila niyo laung nakarungugan aun hambuok hula datungan sin sakit yan ayaw kamu sumud madto kanila. Ayaw kamu madto. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha salta bang aun isab kugdanan hula kumugdanin hula salta yan kamu hula yan kamu biha unsabo fala takhruju firaran minhu ayaw kamu gumwa dahil halom sin hula yan karena sin tumangkis kamu rin kani. So ini bukun ka amo ini nahinang kato bihayaon. Amo in jimatu kato bihayaon. Amo in pag-lockdown. Piya na sindi kato. Jimatu sin 5 bayaon. Bangkarugan sin 40 taon lang nakyugdan din dito mampang. I-lockdown ka tani mampang. Pero makakawa dahil doon. Karugan na sabihat to lang nakyugdan ha San Roque. At ahono na Santa Maria. Lockdown na isab. Di pa kuwaon, salta di pasuran man to. So, may maglamin yung sakit. So, indid to halawom, ayaw pa kuwaon laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, may apabila gimuwa, kadar sin Allahu Ta'ala in makapanglamin siya. Bang isab, aun taw ring hakwa, sumud mad to, kadar sin Allahu Ta'ala in malamin siya. Nahawin piun. Sibu kadar sin Allah Ta'ala. Tantu in piun ta, amuin hikarayaw kato. Kadar sin Allah Ta'ala. Amu yan. Hayhati niya, in kadar sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malawa in pagpisin kita. Uno in piun taha amuin parkala kapag bian sin kita, kadar sin Allah Ta'ala. So, dihilan kita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pagpi. Sumagawa, in pagpi sin kita, kaya pabayaan da isab sin Allah Ta'ala. Sabab may sababin Allah Ta'ala nagfarman, wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Wayroon din ha mga kabayaan niyo
bang bukun kiyabayaan yadto sin Allahu Ta'ala katan. Na uno, amo inin topic ta. Bang sa upama kiyabayaan sin Allahu Ta'ala in katan. Unin po sin pagbaya sin kita. Amo iniin naka, butang hatapik sin kita. Hatatkala kita nag-explain, amin nakaw na na-explain ta sa bagura, hadarul ifta, atungod sin, sifat irada, pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala, kiyabay ta sin kita, sin in Allah, sin, in sifat irada sin Allah ta'ala, iban sin kudrah, timaalluk siya katan, pakatan amu in manjari, pakatan mumkin, al-mumkinat. Pakatan manjari pagbayaan. Pakatan manjari kakausan. Ay hati niya wala timaalluk in pagbaya sin Allah Ta'ala pawajib iban sin mustahil. Hati niya wayroon na pagbaya sin Allah Ta'ala amo in hadat niya sabab wajib. Iban wayroon pagbaya sin Allah Ta'ala haamuin sifat niya ilmu sa upama sabab wajib wayroon pagbaya sin Allah Ta'ala halawan sin katanyad to sabab mustahil wayroon na pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala sin aun pa amuin syirik limbang niya sabab niya to mustahil. Adapun in pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala dahin doon ha mga mumkinat. Hamuin manjari pagbayaan. Hati ni ha mga piyapanjari niya. Salta, in pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha piyapanjari niya, aun kita pagyanon, al-mutaqabilatus sit. Mga unom para kala, salta mag-upusit sila. Mag-upusit, amo hindi, bang maun na, bang kabayaan na inhambuok, di naman jari kabayaan inhambuok. At hindi man jari makapagdura. In mutaqabilatus sit, ini amin pagbayaan sin Allah Ta'ala kato, hawala pa kita naawon. Hikaisa. Al-wujud, kaawon, salta, in opposite niya, amin hikarwa, amun in adam, amun in kaway. In hikatu as-sifah, sifat sin kita. In hikat upat al-miqdar, gantaan. In hikalima al-jihah, al-jihah. Atawin yung sifat yun masih miqdari o maghambuok da. In hika lima, in jiha ini amunin dampal. Iban in hika lima niya amunin zaman, in hika unum amunain al-makan. In unum ini mag-upusit, in pakaniya. Al-wujud, in upusit niya al-adam. Hati niya. Kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala in kita paaunun. Sarta kiyabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in kita maaun. So pagka kita kabayaan, pagka kita amuin kabayaan niya maaun, hati niri na niya kita kabayaan sin way. Amunain maaun kita. So di manjari magdura in dua ini. Maaun kita iban sinway. So bay tuod hambuok da. Aun sarta wayruun. Di manjari magdura in aun iban sinway. Bang kita way di kita manjari maaun. Bang kita isab na aun na nalawa na in kawaita. Naun na kita. Init to hikaisa. In hikarwa niya as-sifa atau al-miqdar. Sifa
Kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang unuin sifat sin kita. Malanjang ka atawa pandak. Bang sa upama kita malanjang, nabukon kita pandak. Bang sa upama kita hansam, bukon kita mangiusog. Bihan. Bang kita marayaw addat, bukon kita mangiaddat. Di man jari magdura indua ini. Sifat. Kaya bayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala inham buuk deng hadto. In hikatunia amun in jiha. So pama piag anak manjari kita hipag anak hauna hununa. Manjari kita sa upama hitapag anak hataas atau hababa. Sumagawa kiyabayaan sin Allah ta'ala in hipag anak kita hababa. Hati na bukun na kita piag anak hataas. Sa upama hataas plain bihan. Subang kita piag anak hababa bukun na kita hataas. Iya to sa upama hadja. So pini ka to sin Allah ta'ala in hababa. Bukun hataas. Inhi kaliman ya az-zaman. Zaman kanu kita piag anak. Manjari kita hipag anak 1995 sa upama. Manjari resab kita hipag anak 2022 atau 2013 atau 23. Sumagawa kiyabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala atau kaya ingatan sin Allah ta'ala sin hipag anak kita sa upama ha 2022. May kan manjari kita hipag anak harugaing zaman sa hasab sin kaya ingatan sin Allah ta'ala sin hipag anak kita rin dito kiyabayaan na sin Allah ta'ala sin hipag anak kita rin doon. Salta bang kita rin doon na kiyabayaan sin Allah ta'ala hipag anak nabukon na kita hipag anak harugaing waktu. Biya-biya naman ha. Zaman. Al-makan, manjari kita hipag anak hasambuang ka. Manjari kita hipag anak halupa sug. Manjari kita hipag anak ha mga Amerika yadto. Sumagawa kiyabayaan sin Allah ta'ala in hipag anak kita rin di hasambuang ka sa upama. Bang kita piag anak hasambuang ka di na kita hipag anak na dito Amerika. Hambuuk dain manjari. So mutaqabilatus sit ini. Amu ini in piyagbayaan sin Allah ta'ala kato. Iban na sin kasipat-sipatan sin kita. Iban na sin dayaw ngi yan nakataan. Kaya bayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kataan kato. So ino isab in pagbaya sin kita. Pagkakyabayaan na sin Allah subhanahu wa ta'ala kato in katan, uno, in kapusan sin pagbaya sin kita. Sin in siya biyabayta niya, wa ma tasyauna illa ay yasha Allah. Wayroon tuod pagbaya niyo malaingkan. Kiyabayaan katan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya tumarang kato mga tay manghusin in kita on pagbaya. Sarta in pagbaya yadto. Amura isab in pagbaya ka in kiyabayaan tayad to kiyabayaan da isab sin Allah ta'ala. Upama niya biya nasin amu inhinang upamahan hi Dr. Ramadan Albuti rahimahullahu ta'ala wa ghafara an wa askanahu fi wasi'i jannatih. Amu insaw pa maaon ipatansin kita. Amin mga taurayahan, biya mga kaniyo, aw mga daraakon habay. Aon saw pa madaraakon mo, mabaya mo amuin kitaon. Mabaya mo kitaon bang insiya marayaw ka?
atawa mangi kapangadulan ka atawa di, mabaya mo kitaon, mabaya mo tistingan. So uno inhinangon mo, inhinangon mo, dihilan mo sin pila-pila na intaon. So pama ang puungay mo, kadto kaw long napatabo, di ikaw sinbihe ini. Sarta ikaw na inbahala bang uno inbihon. Ikaw na inbahala mag-amulahi sinsinian. Pasaran takaw. Di mo amuin iyanon. Inbihon mo bihe ini hadja. Sarta inhibalik mo hulog bihe ini. Sa lang mo ikaw inbahala. Tistingan mo. In pagdaak mo yadto kaniya kiyabayaan mo. Sartain amuin piyasaran mo siya mag-amulahi sinsin kiyadto mo kiyabayaan mo raisab. Sartain resort amuin jumato. Ha uno-uno in hinangon niya yaon damikyan kiyabayaan mo. Akkalan niya kaw, kabayaan mo in akkalan niya kaw. Di niya kaw akkalan, kabayaan mo ray sabin di niya kaw akkalan. Sabab may ta. Sabab may ta. Sabab sin, in kabayaan mo kanya testingan mo siya. Bang siya kapangandulan ka? Atawari. Dahil na sabab yan, uno-uno in result. Amo in jumato, ha amo in dihil mo kanya to, kabayaan mo kataan. Amura kuman bang sa upama, in piun niya, amo hindi siya kapag amanatan, na niya tudukalan kaw, di mo na siya kapangandulan. Sarta bang amuin, piun niya, hindi niya kaw dupangon, nakuyakan kaw. Sarta kapangandalan mo siya. So in Allah subhanahu wa ta'ala, walillahil muthulul a'la. Allah subhanahu wa ta'ala, hantang bihad to. In amuin, pagbaya niya kato. Piyakari kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, padunya. Salta, dihilan niya kita pagbaya. Uno-uno in piunsin kita, kaya bayaan niya. Magkufur kita, kaya bayaan niya. Mag-iman kita, kaya bayaan niya. Sabay ta. Testing niya tukato. Testingan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yung tinimtihan. Kaya bayaan niya kataan bang uno in result. So may ta di in Allah ta'ala pagkaluhusan. Uno-uno in piunta hinang takyabayaan sin Allah ta'ala. Amurakuman in Allah subhanahu wa ta'ala kaya iingatan niya bang uno in hinangunta. Iban kaya ingatan sin Allah ta'ala bang uno in piun sin kita. Bukun biya ka to amoy nagdaak kita ha na hinang example yad to ha daraakon in kita way panghati tabang uno in piun. Tistingan tay na mo in daraakon tayaon bang siya kapag amanatan iban sindi di ta kaingatan in result. Bang siya kapag bang uno in piun niya. Mangdupang siya atawadi. Pagkain Allah Ta'ala kaya iingatan niya asal bang uno in piun sin kita. Kaya ingatan niya sin in kita mag-iman. Sarta in pag-iman niya un kaya bayaan niya. Kaya ingatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sin in kita magkufur sa pama. Sarta in pagkufur yun kaya bayaan niya. Di man jarin Allah Ta'ala kalugusan. Amurakuman uno
bang niya kiyabayaan. Kiyaridaan niya na baha. Inya tuduka ing naisab. Uno in piyagbiddaan sin rida, iban sin pagbaya. Uno in piyagbiddaan sin pagdaak, iban sin pagbaya. Uno, bangsaw pa madiyaakan sin Allahu Ta'ala. Kaya bayaan niya na baha. So, aron ha ini, subay ta mapinig. Duga in pagdaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin pagbaya niya. Iban sin rida niya. In Allah subhanahu wa ta'ala magdaak, aun waktu magdaak siya sumagawa, di niya kabayaan. Aun waktu isab magkabayaan niya, sumagawa di siya magdaak. Biya-biya naman han. In Allah subhanahu wa ta'ala aun waktu magdaak siya, salta di niya kabayaan. Aun waktin Allah subhanahu wa ta'ala magdaak, salta kiyabayaan niya indaakan niya. Aun waktu isab kiyabayaan niya, sumagawa wala niya piyang daakan. Aun waktu isab magdaak siya, sumagawa di niya kabayaan. Aun waktu isab di siya magdaak, salta di niya isab kabayaan. Dia dindagbos. In Allah subhanahu wa ta'ala magdaak, atau kiyabayaan niya, salta hipang daak niya. Biya nasin pag-iman sin kita. Biya nasin pag-iman sin amo in kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala bat inta uyaon mag-iman. Magparat saya. Kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan in kita niyo inikatan nag-iiman. Kaya ingatan sin Allah ta'ala in kita mag-iman. Salta kaya bayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pag-iman ta. Dia akan bahaka to sin Allah Ta'ala sin papag-imanon kita. Huon, dia akan kita sin Allah Ta'ala. Biyaitaan kita sin Allah Ta'ala papag-imanon. Aminu, pag-iman kamo. Daakan. Dunhay ni kaingatan ta, kaya bayaan sin Allah Ta'ala sin mag-iman kita. Iban, dia akan kita sin Allah Ta'ala papag-imanon. Hangkan, aun waktu, kabayaan sin Allah Ta'ala, salta, kaya dia akan niya isab. Aun waktu isab, kaya bayaan sin Allah Ta'ala, sumagawa wala niya piyang daak. Biya din dagbos. Biya na sin pagkufur, jimajatu. Amo in jimajatu ha mga kafir bihayaon. Wala sila nagparat saya sin Allah subhanahu wa ta'ala tunggal. Wala sila nagparat saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uno, kiyabayaan ba sin Allah Ta'ala sindi sila magparat saya? Huon kiyabayaan. Sabab, di man jari kalugusan in Allah Ta'ala nagkufur sila katan. Pini nila yung pagkufur. Pag ubos, di kabayaan sin Allah Ta'ala in nagkufur sila. But bang sila nagkufur, wala kiyabayaan sin Allah Ta'ala in sa kaula-ula, kiyalugusan sin Allah, in Allah Ta'ala nagkufur sila. Sa haunon in pagbaya sin Allah Ta'ala. Dahil sabab yan, kiyabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in magkufur, in kataan sin nagkufur amin wala na marat saya. Sumagawa. Diaak baha sila sin Allah Ta'ala in subay sila magkufur, wayruun. Wala sila diaak sin Allah subhanahu wa ta'ala sin magkufur sila. Liangan sin Allah ta'ala in magkufur. Liangan sin Allah ta'ala in manakaw. Liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala in katan sin hinang mangi. Sa bang sila himinang sin mangi, pini nila in mangi, kaya babayaan yan to sin Allah ta'ala. So abdin Allah ta'ala pagkalukusan.
Damikyan day sab, in Allah subhanahu wa ta'ala magdaak. Sumagawa, di niya kabayaan. In jumatu, indaakan niya yun. Biya na sin uno. Biya na sin, amo in kya iingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pagkufur, hamuk tao. Sin in siya yun magkufur. Diaak baha sila sin Allah subhanahu wa ta'ala papagkufurun. Huun diaa. Diaak baha sila sin Allah subhanahu wa ta'ala papag-imanun. Huun. Diaak sila sin Allah ta'ala papag-imanun. Amuin mga mag-iman, magparatsaya. Sumagawa, kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin in sila yon di tuod magparatsaya. In sila yon magkufur tuod. So diaak sila sin Allah subhanahu wa ta'ala papag-imanon. Amuin mga nagkukufur yan kataan. Diaak sila sin Allah ta'ala papag-imanon, papagparatsayahon. Diaak sila sin Allah ta'ala papagsambahayangon. Sumagawa, di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in makapag-iman sila. In kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in magkufur sila. Misan sila diaak, di sila kabayaan sin Allah ta'ala in mag-iman. So, kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala in sila, asal sila rin mag-iman. Dahil nga sabab yan, kabayaan sin Allah ta'ala in magkufur sila. So in pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala yan to sin magkufur sila, amon in pagkufur nila bihayon, salta diaraak sila sin mag-iman. Sumagawa, sabab sin amuin. Kaya ingatan sila sin Allah ta'ala sal magkufur, salta kaya bayaan sin Allah ta'ala in pagkufur sila, amon hindi sila magkapag-iman. So diaak sila sin Allah ta'ala mag-iman, sumagawa, wala sila kaya bayaan sin makapag-iman. In kiyabayaan kanila amin magkufur. Aun waktu isab, diin Allah subhanahu wa ta'ala magdaak. Iban di niya isab kabayaan. Diin Allah ta'ala magdaak, iban di niya isab kabayaan. Biya na sin uno. Biya nasin, amuin nagpaparat saya na pa Allah Ta'ala. Biya kato, murah-murahan. Murah-murahan, in kita nag-iiman pa Allah Ta'ala. Kaya ingatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita mag-iman na. Salta, wala kita diaak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala magkufur. Wala kita diaak sin Allah Ta'ala magkufur. Iban, di kabayaan kato sin Allah Ta'ala in magkufur kita. Wala kita diaak magkufur, iban di niya kabayaan in magkufur kita. Dahil na sabab yan, in kita nag-iiman. In kita nagpaparat siya pa Allah Ta'ala. Hakarna sin wala kita diaak, iban wala tara isab hinang in pagkufur, in kita alhamdulillah nag-iiman. Dahil na sabab yan, in kataan ini upat. Aun waktuin Allah Ta'ala nagdaak atau mabaya, salta piyang daakan niya. Mabaya, wala niya piyang daakan. In hikatu niya, mang daak sumagawa, wala niya kabayaan, in hika upat niya, wala nang daak, iban sin wala niya raisab kabayaan. Amo yadto. So in Allah subhanahu wa ta'ala, in kita, kabayaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala in mag-iman. So aron ha ini, bangsaw pa magkabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagkufur.
Kaya bayaan da isab sin Allah Ta'ala in pag-iman. Kaya ridaan niya na baha. Doon ha ini subay takapahaman. Unin hati sin rida. Unin ma na sin rida. Uno in rida. Amo na baha in pag-iman at tawarukaing. In jawab niya in rida. In rida. Amo na baha in pagbaya at tawarukaing. In jawab niya duwaing. In rida pag iyanon. Amo na in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta dihilan niya pahala in himinang kaniya. Dihilan niya karayawan. Amo yan in pag-ianon rida. Dahil nasabab yan, in pag-iman, kaya bayaan sin Allah Ta'ala sarta kaya ridaan niya. Sabab mayta, kaya bayaan niya, kaya ridaan niya, sarta dihilan niya pahala in pag-iman. In pag-kufur, kaya bayaan sin Allah Ta'ala sumagawa wala niya kiyaridaan. Mayta, sabab di niya dihilan pahala. In kufur. Amo yan in pag-ianon. Piagbiddaan sin rida. Iman sin irada. Kaya bayaan sin Allah Ta'ala in kataan. In kataan, uno-uno na. Kaya bayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa di niya karidaan in kaibanan. Amo in hinang, amo na in mga hinang mangi. Kabayaan niya in kufur, kabayaan niya in iman, karidaan niya in iman, di niya karidaan in kufur. Amo yan in piyagbiddaan niya. So mahuli, biyadag boss, nakahaba-haba kita niyo, murah-murahan, patubtubon na to doon ha ini. Magman isab, amo in, dihilan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, ni'mat, pagparat saya sin qada iban sin qadar di niya kita niyo lawngon hipatay makato sin Allah subhanahu wa ta'ala in katan uno na jumatu kato karna in iyan qada iban sin qadar in ini hikarwa lingkod sin kita sin tungod sin qada iban sin qadar insyaallah aun papagbalikan sin kita niyo sarta lilayon na to isab in amuin manunju kira isab pa qada iban sin qadar amuin biya na sin hadith in kita hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo in inna ahadakum amo in launa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha hatinya sabunal tuod inhang katauring kaniyo. Naghinang siya, sinhinang, sintausul ka. Dahil katag na yad to. Pag ubos akal, asal na kya lulukis in siya, taunar ka. Pagka siya taunar ka, makahinang siya, sinhinang, sintaunar ka, makasud siya panar ka. Inyad to insyaallah pagbalikan na to. Iban sin hadith, la yaruddul qada illa du'a. Damikian inyad to, harukaing waktu na isab, insyaallah murah-murahan bangman kita niyo dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin pag-iman mahukot salta patayon niya kita sin amuin halaw man sin pag-iman paabuton kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala ha amuin husnul khatimah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.